Thisha kona ngucokire nkatho cia mwanya mno kwethira ukiona kanya kwatana about kindeto cia weru thaa mwanja cia tariki 12 mweri wa mwanja mwaka wa 2022 mbita wini wa Kinyiro. Tukiambiriria ni ati MC Wandi akiberetia Elijah Kiremi na ameneretie waziri wa urimi Peter Munyana mubunge wa Yala Mpuro Abori kwithukira ngavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi ki mucemanio yonthe na tia kwetikia gisiasa boshindanira Elijah na kuromba atongeria nene bonthe kuatanira akiwa ndumene ikiawita na mbere o Ameru batekunika kumane na thirikari reke ya MCO arete ya entereche machaka Murinya na Ntogi akiruria matayara retete ntureni ukulokira thirikari ya kaunti ya Meru. Mwandiki wetu wa Nthe Tom Oirakirigia kumabore na atweshetariria. Nyuma ya kariba machaka Wandi na kibesi ya guteta igita kwa igita ni mekarika ja wagage jumene na wagi boweru gicagine kiu na ndi akariba bena gintu ya kugwirirwo nyuma ya MC wao yo Elijah Kiremi gutonyera na kubekera mataka thumba gicagine kiu na bingi kubiekera tauni ya Murinya na Ntugi. Kanchokire ngavana Kiraitu Murungi nkatho no ntu bakumba kwithirwa mpete utethio bubunene muno bakumba gwikira tandene ntureje machaka na tukera ngavana Kiraitu Murungi antu beto ba machaka ndene Meru County ibo baingi sana no te antu wangi kuina antu ba baingi kana kuna siramu nene ta machaka na antu ba machaka Kiraitu Murungi be na nkathu nyene muno no ntu nuthi twongwete njara kumaria twambiriria kuthithia njira twekira karavati twekira maram twekira njira cionthe nya Finda Road maram na narua tumbite gwikira na ugwe ta kuma mojojone tweta mbroko 1 mbroko 2 twekira ta tweta mbroko 3 mbroko 4 twekira ta mbroko 5 and mbroko 6 twekira ta kiariria karika gitene kara kugwatagia mataja MC Elijah na amenerete bamwe bana siasa bara bagutonyera mirandi na kuga nibo bambiririe bena moroto byo guciaka gisiasa na mbere ma andegane na antu bara bakureta propaganda especially the former county government governor orekuna MC oreku bakiugo ibo baretete project ye mata ta ije mata ioni ndaminitiatere gukurukira mbechi iria tweja ingavana Kiraitu Murungi twita Wandi Fund ndeta ndona antu machaka ibakora thina na ndona batite na mbere bwega na iketo binkuromba antu bara bakuromba kura ndene nture kibirichia bagatonyera project ciakwa mtu narombeta na gichujaga biria athithitie akera antu biria athithitie no ntwituja antu machaka batura kwa irwa Korokia MC Elijah na arukirite CS Peter Munyana na Mpuro Abori na kuboria beke mpatho ciao na ngavana Kiraitu Murungi nthiguru na kugwatanira ni kenda kaunti ya Meru itikage kangenyo kamugate thirikari-ini ijite batu tu akariba kibiricha na ba machaka itukwaga imbi bakurwira especially tukona Munya akija kurwana Kiraitu na Munya netereke thirikari nene turiromba Munya atiri ugo Munya twirende gugusupport na tugwikira inya ugo kare nare thirikari nene kinya wijoe ugite kya waziri no ndugite kira twenda we wake deputy president ikiaurire thai twikurombera gite kya waziri na ndenda kwira Munya wendera na andu ayo kwenda kuretha Kiraitu Murungi antu ba Meru County bara gusupport kinya ete kya waziri ukwonda utewa na we Kiraitu gite kya kya ngavana kiomba kura so gwatanireni ituye buyathoni tutekwenda kuona ndoa ngavana Kiraitu Murungi atongere county Meru na gutugwe support utongere national government yo waziri bamwe bakari bara bamukirite murandi jo ni bakathite MC Elijah na ngavana Kiraitu Murungi na kuga bakaba gwatambaru ithurano ne bya mweri twetete ngavana wetu Kiraitu Murungi na MCA wawe Kiremi Elijah thuranira itugwiritwe muno antu betu no ntuba mantu ja mega jara twaroka kuona narua na itugucokia ngatho na tukauga atiri tu support ni mwana uyu gwitwa Elijah Kiremi kairi ni kenda gatuthithiria mantu jangi ja manene amwe na ngavana Kiraitu Murungi twinokuje tukujira muthenya na arua stima igwakana machaka ira turerigirite na itucokia ngatho no ntubwa mwechimwa wetu Elijah thuranira uni indaregera kwaria igitare kawira mwangasa ari aja no twiro twathire mantu mataja teje goro itwitete ngwena muno na Elijah ya mataja kuma mwaka muthiru twejete kwena frosinje gutumirwo ena muno kana mataja kana naruga na kwijaja nejire arenda kuona ni utengu Kiraitu kana mweshimwe Elijah aitite na ndikwirwo nyambari yo ndirauga ntiaria no ntungu imiene nki reporter Weru TV kuma machaka kibirisia gicigono kia Buri mbeta mawira kirigia
Togeta na mbere ni ati atongira baraba irungurwa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Meru ario Felicity Briri urocho otongeria Meru ya mubunge wa Corona kiama kia Mbaso Rokrombe tekio Senator James Mithika na kiama kia Jubilee wa Gembe South Mzalendo na bangi baba ingiba shimanite na kuruka dhomba taunini ya Maua gishigone bunge kia Gembe South miangoni yoshira Raila Odinga akura bena munini wawe Martha Karua ne bairingirite ndebe kinya ngavana wa kaunti ya Meru Kirito Murongi otongeria kwa kibinde kia BLA na ngavana wa Meru ya ngavana wa Meru na inyaba bobongo kwithira bakiringera debe ni bokienda bakwithira bakiona ite biraba kuromba mwariki wetu wa Ndeto Dennis Mugendi no tubangane riboti na twakunekeria yo aura Ndeto chio tokinyila. Togeta na mbere ni ati Rokrombe tekia mubunge wa gishiko bunge kia Gembe North Junior Justus Kagwima na ishumireti na kuwa we atira skuru ni wa konteririte na skuru Kagwima ari wa kithomo kibateriote ywa wekirwa no tira ritoni bokinyike kinyila antereire akwe na bomwandiki wetu wa Ndeto Nicholas Chabari na tumenyedhesho na njira enkinyaniro. Ju na engineer Justus Kagwima orano mogabara bocho giteke obunge bwa Gembe North akithetera kiri anto ba Gembe North kibera ibwega bakaraithĩria muntu orae na amoroto wa kubatethia akimenagiria muno kwithirwa kambe ya polisi iyalare mwanka athaino nyumba era yakitwe enonto bakuthina mbe na kuguna polisi babakaraku itojurua retera munene tora munene tora totegemea twende akarinde kanyumbene kama bati kwa radio atora kwa kamatuka kwa tampio akaremo ikoria kwa we antubetore olele nyumba yo kiau imete umurete ndene ati tuendelea uturete atwetete na antubeto kwa wa matai bwerao mwaka yombere nyumba yo kera atiro ekichapo no we medale onda to me mo boya to ke nyumba mbe awe na ngoroba na inya muchema ni watu wasema na chena neno beto ba security Nkoroki yagwa riuga agwe na moroto kinya gotigira macukuru mari gonto kunthe na gutire muntu akuthi rugendo rugaraja ne kenda akinyira cukuru na arakuwa kwena gonto okuinge gutari na cukuru ucha kugana na nabateri kwithiro ikithina mbe na kuonekana cukuru kinyaku igiakwa ithina mbe na kuguna anto bathoma njire mwe awokere kithomo itokuwa o toka map area seto ira kotena cukuru chiani ira na beto ba eta kilomita 5 gukire baetete cukuru kwenda ira twambeje na woka cukuru na ara uguntu gwa kwetu na wetu kabwete no kwetu ira itena public land toka etakuo na tore land embe ya kuoka cukuru era na meneretie abamwe babaraba ochindana na bo akiuga ate bareonekana takaba kwa thurana Gembe North ko mokwa eto kareka keta mutwati onge no mutwati ukareka eteketa njelare abeleli ona tegedia tote kwa thurana Gembe North nonto waturo na aru oketo mujumbe wa mutwati oketo mujumbe walare oketo mujumbe wa antubetwe kwa hivyo maendeleo yetu pia kitumita antubetwe bathurana kabona aketeke antwae nikatutatu na tongeria bai na mpatho kuma Gembe North Beton Class Chabari Gikundi kimwe kianthukia mbithagio chieta Azimio Young Task ni baitete gamba kwa tambaro rosho etekio rais na ngwataniro ya Azimio One Kenya ya munini wa we Martha Karua bari waki manifesto yo ni botungatira yothe ba county na kinya kwitha betungatira county yo bubwea kuloki bari wa Raila na bekirete wira ni bokuthura Professor Isaiah Kindiki ya minister wa kithomo na no kithirwa minister wa mbere kuthurwa county ni Tharaka Nithi mwandiki wetu wa Ndeto Samuel Gaishimana atumenyithio na njira enkinyaniro Ndio ngaya ntugo chire ya gikundi kirai kwebeta Azimio Young Tax ntere mwanya cha kaunti ya Tharaka Nithi ara akema baba kuga bari na wetegio ugwati mbarubo mutongoria wa ngwataniro eno ibongerekete anene ndeni ya kaunti no bari uria akaribonde ba kaunti no bawate Raila mbaru nuntu ba mawera nenkutho mara ari na moma kaunti no bari obo gutara uraka gitaka imunini wa chancellor wa University ya Kenya College of Accountancy Professor Isaiah Kindiki ari minister wa kithomo thirikari yake kuma Kenya ya wathire independent in 1963 Tharaka tutomba kuona minister
Tweyagwa deputy minister, assistant minister, mieri 3 kana mwanko makabuto. Theino Raila Moro na tu promisete ukethira twina minister, afu minister kuma Tharaka Nithi. Na itu kuromba turi antu Tharaka Nithi bonthe na antu ba Meru region yonthe batuwate mbaru kinya Tharaka Nithi tumbe ukinyira githi tanturi inu ingi cia Mount Kenya region. Monto kimo Tharaka Nithi akiki Mount Kenya region itoro wata minister. Nyinyi wana Tharaka Nithi mkishika profesa mkono vizuri sana, najua tutarudi hapa kama bendera iko upande wenu. Kwa hivyo tunaomba wana Tharaka Nithi nyinyi wote mshike mzee, mpigie Raila Amolo Odinga kura. Bari na itomi bingi kathumba bya kuringira ndebe utongoria bwa Raila Odinga bari na munini wake Martha Karua. Baba na promisete gupa antu betu ba Tharaka wora mtoka ena need yotuika na kwenda tethi bwa thirikari ngiri 6 muntu wondoro ikite university na tipeto ngugi na tiwatite ngugi orindi akethora giqualify kugwata ngiri 6 muntu ura watite mwana atawe mugure kana ura watite ajari mukuru wake watuika akumba kurusi mukuru wake tukio tukimthirwa tukimupotethi bwa ngiri 6 kuma primary monka university akethora kena kithomo kia free. Ukaritha antu baba ngibetu batu compete nabo utiba antu barari mantu mamathomo kurukinya bo bariuga bari na gitumi ya kuthura bairi baba twe atumia tione turonire untu utanonekana kuma nde yombwe kurambaka kwenderwa gugenenkanirwa running mate ba antu alume otabo ene notiga baba abunja record ka okole tukugenda akabariuga bo barirungama na mtumuka mwenzao tawe Martha Karua baba kia ni untu ungi utanagweteka kuma kithirikani gionde twakurukira mama enda kama Tharaka Nithi matura magwetererete muno uche warie namo no maririe no maboe kura no ntu ni tukona kamala mange makiboya kura area iria cienge ukatharaka Nithi county era ciamanu wetu wa county agweterere twikare nthi uboya antu magukura. Atongoria bagikundi iki bariuga Raila nwe akobwa gutongoria Kenya bakimenagiria mutongoria wa ngwataniro ya Kenya Kwanza Daktari William Samoei Ruto. Mzee anataka kwamba ile kura mmekuwa mkipatia Jubilee 100%, this time pia yeye aweze kukumbukwa na wana Tharaka Nithi waweze kumpigia kura. Tharaka Nithi turiuga Azimio Young Turks turenda baba again more than 10,000 votes kereiria gwatire 2017. William Samoei Ruto alifanya kazi na Moi. Before amalize walikosana. Akafanya kazi na Kibaki, before amalize akafutwa. Akafanya kazi na Raila Odinga, before amalize wakakosana. Saa hii wanafanya kazi na Uhuru Kenyatta, before amalize wamekosana. Kile nitaelezea watu wa Tharaka Nithi ni nyinyi mkae chini muanalyze. Kuna vitu vingine si lazima muambiwe. Mtaangalia mtu anaunganisha inchi ama mtu anagawanyisha inchi. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Moya Samuel Gaishima nto bari bote watonekanya kunogo kanini ndito shokirete na ndeto nkulukio kadhiora mitambo. Jesse urisawa mbita wa Jesse wa Independent na nkwenda obwira ojo antuba South Imenti gitumi nkwenda kuga mantoja youth ni kwithira asiari bonde barango tirima nabo omuntu arembera Jesse ntetherie mwana wakwa na ikitumi nkwenda gukiria youth bomba kwithira bena ngugi na arueje ngakuria atiri kiri baraturungami nabo no ena network sire chiumba kunenkira ana betu baba ithi ngugi mukahuga ne Jesse wa Independent na ikitumi nkuburomba kura jenu kenda mpomba gukiria ayuthi betu tutethie asiari betu na kire asiari tukabaswira mbesa iria bagaukiria manto jao ja biashara na uremi na buririkane atiri ndi Jesse wa Independent nkaritania ngugi na thirikari ire kethire reo iboega oi South Imenti mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist wonti mbere ningucokeria Murungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki 9 mweri Jwenana umire rukiri mapema
wijo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie twendelee gwakira na beto ba ICD classes ya twendelea gwikira front ya twendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone njega twendelea kurondeka barabara ndene awondi yetu twendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka egogisti kende rwele ntura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ni nkuromba ntobe egogisti mwekuru mukuru atanabaya na alibachia tariki kenda muri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote egogisti tore mbere twina Kireria tore mbere urathimo uritingo gibo ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngabana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gabana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene Meru county to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidya masonary mimi ni product ya Kiraitu nilifanya electrical nikaenda sasa nafanya Southern Sudan atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao ya Meru Kiraitu Murungi gavana turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba ntiri okakundu kiboyo kemwe kinya batu tole batu kuranda komba kuona kana roi lakini ikuraire kuona roi ikura makala ikonye sibuengoko ngawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukoria tumurandi yo araturetere yo amburi yuga tukiria gabana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Mugeni Antobabori constituency na Meru Bonde betagwa Kenneth Kiome Maitethia orokuromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party inko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki kenda mweri jwenana nikena pomba gutuika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira ngugi na kuboretera utongeria bubwero ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi beto akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency pomba kura chenu komba kwethira kinyiria mantuja kithomo kuchira ayuthi beto ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto
kuboretera roje o amwe na kugwatanira na thirikari ya county government nikenda tuhakikisha sibitari chetu china dawa. Kura yaku ya MP Bore tariki 9 ni tuike ya Kenneth Kiome Maitethia. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Mugeni antu betu marito mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke Mama County tekira twitaga Meru Woman Representative nde chwa giteke kijamururi kiumbe kana independent candidate nde na mibango mingi irambangirete antu betu ba Meru na uni nde muchiari na nde muyuthi inkwelewa thina ira chonde antu betu ba itaira ntuko cionde nde buromba na giteo gikinene muno tariki 9 mweri Joanana pumpe kura cienu ririkana kundura ikuithura Waturaga, wakiuragia Mama County, wetu ni ureko Edith Mwirigi, maendeleo Edith Mwirigi, watanero Edith Mwirigi. Gakwata ogeni ringi na nkatho cia mwanya mure kwithira witite na mbere kurumira ndeto cia weru thaa mwanja twicokerania ati nyuma ya karibara batumaira barabara ya Kore gicigo bunge kia Gembe Central kuromba thirikari ya kaunti ya Meru ibekire lami nyuma yayo wakwa bubuine ndeni ambiriretwe kubwithwa aikuyira MC Stephen Mungathia auete atumiri yo ni bathangikite wakaite ndunga vana kiraito ayukia yo murio yoawe na kudenia North Met mubunge Raim Daudi na ruorete wake bwandarasa ya gikongiro kiambina mtere chencheure ya buratotariru mwandiki wetu Antheto Dennis Mugendi. Karibaba bariani yagendi barabarani ya Kore Igembe Central ni bakuonekana bojuri itwe ni gikeno gikinene takajau gikeno nakyo kijanitie na barabara iji yao kwambiriwe ikirwa maramu ni thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ngavana Kiraito Murungi bagwatanirite na MC Stephen Mungathia. Nchokerie thirikari ya county government kutongeretwe ngavana Kiraito nondo bagubwa kiriro kya Ntobe Embe East barabara ne Kore ire bwithirwe na thuku ire itibwithitwe bwa na ria twetereitwe amwire baba ne thukirwe na itibui na thaina araibirwe maromba yetu na atuma contractor kuno kwambiria ngui rwarito kuona matractor ya utura maramu bado boni kumande musiare kana nde mware ndikire kuno barabara ya Kore antu batomba weta lakini ndetro ndikumiria Mungathia kuo na kiraito na isasa buru atubwetia barabara iji ya Kore ikirikana gwika nkuma ya kwithirwa ithukite ngurukia barabara ingi cionthe kaunti ne iji akaribaba bariugwa kinya bakagia ungi bari na gitumi gya kuthura Kiraito kairi bari na MC Mungathia ni onto bari na witikio kinyarami bakabekira toweretwo muno no nto Kiraito autorikana na tamusogere ngemyaka enge 5 itokomya ilami zote tawekirwa batu anto Embe East twena imani na Kiraito tena kuma Kore ni tugendete imwe kwa imwe mwanka nchaure murathankari North Menti kuria akaribonanitie igure mutheko kumani na mubunge wao Raim Daudi kubathondekera ndagasa ya gikongoro kia Mbina ndagasa bakugituire iria makongoro kumatene karaja ntangi namba 4. Tumekuja kutengeneza hii daraja ya Nchaure ya Mbina Njoka sublocation Mulathankari location. Hii daraja imekuwa ya 1950 ile ambao pale na imenichukua zaidi ya miaka 5 kutafuta, lakini tulikuwa na pesa miaka 2 uliopita. Ni vile procurement ule alikuwa ako engineer hakufanya. Itwekirite mianka yenyi mingi kenda kiumba gwakwa ndio turoge yakwa baweja bakuluka ankuga ibwega muno ki Raim tukuona nya ntura yetu igakura no ntumbere nya twarenda kugura munda ndeje utwarenda kuija ndenya agurana no ntuboire mabira bire aya
na itukuwa ibwega no itukuona ndarasa na ndine ambiririe na itukuona maendeleo yake ya thongi nture neje muntu arende kwajwa kana kethira etete matanete araka matawanja. Dennis Mugendi, Weru TV, Kore, Igembe Central, County ya Meru. Ivoya Dennis Mugendi no ntubori boti watu kire gatanto ndeto chietu chia Weru tha mwanjanga kwendera kaita kia na ntukwenjia yoyo ridhari mubio murungu mwene nyambito awini wa Kinyero